Yêu mantang hudip awai ngantri pom bangon ayah bertatim papa tabri nafkah menyokan Tuhan Yêu mantang hudip awai ngantri pom bangon ayah bertatim papa tabri nafkah menyokan Tuhan menyokan gawa orang sitanya rahmatullah terbedah baga anna metua tak kirim doa menyo kagawa ursyitanya rahmatullah terbedah baga anna metua tak kirim doa benar tak ingat sakit mangan poma mengandung sinan mulafon hai anu elon hingga keluar benar tak ingat sakit mangan poma mengandung sinan mulafon hai anu elon hingga keluar sesalam dada menjanjan sakit dalam jantung hana so tolong hai ana elon poma sengsara sesalam dada menjanjan sakit dalam jantung hana so tolong hai ana elon poma sengsara yuh mantang hudip awai ngantri poma ngon ayah betatim papa tabri nafkah menyokat Tuhan menyokat gawa orang sitanya rahmatullah terbedah baga anna mertua tak kirim doa menyo kagawa orang sitanya rahmatullah terbedah baga anna mertua tak kirim doa menanjit ayah anna mertua gata-gata kepikir kerja sabisi di dalam geli minta belanja menanjin ayah
kepikir gereja sabisi di dalam minta belanja kende-kende dengan gerah di ayah naga pikir asai bawah hati si jantung hati tumbuh bertegar kende-kende dengan gerah di ayah naga pikir asai bawah hati si jantung hati tumbuh bertegar yuh mantang udip awai ngantrip pom bangun ayah betatim papa tabri nafkah menyongkan Tuhan menyo kagawa urang sitanya rahmatullah tabda bagah anna metua tak kirim doa menyo kagawa urang sitanya rahmatullah tabda bagah anna metua tak kirim